inavi kumsalo gilekhi chigitache muchulani tsalo ketanikini na mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni gilekhi chigitni anigini tsalo lo Reuters Sutsa Kithe no pikiuno Israel ga khu gushmi ko na Palestinian West Bank territory yegla agusha kyu gongna Zanuta village phulo Palestinian civil mi ko na Palestinian West Bank territory yegla panong phu Zanuta village phu khwena panong khus shopen ki gongna a tawla po khavena apiki tomola ngoche kyu ye achala akhek thu sho shivai ipi panong na achala akhek thu sho ngove ki thiu ko panong na itagi West Bank territory yegla panong phapna tipola itagi gananya na igikyulo panong na igikela panong ki kumtse Israel gushmi ko na shipsabe tsikyu ithlue ipi panong kumzna chabi pechegi kemo panong ki bomna shipsa khave na kutomo kahave kyu panong na ithul kyulo igona panong loi meve ipi Palestine mi tipakona panong ki kumtse mlak teveni pi agpu shiwe kemo Israel ga ku gushmi ko na panong kumtse la khave ipi Gilekhi chigatsugo tsalolo Ukraine ga ku President Volodymyr Zelensky no pikyuno ningo Ukraine ga ku na Russia ga ku sasa agusha kyu hipolo New Ukraine ga ku no Russia ga ku sho agushi hipolo toklu shiveke pushinani ipi ikimo Russia ga ku President Vladimir Putin na coach lekyuno Ukraine ga ku no agushi hipolo New Russia ga ku sho klemo toklu shivke pushimonani ipi Israel ga khu gushmi ko na gilekhi chigaso ashigani tsololo Lebanon ga khu capital Beirut phugilo bom khami fesivetse ipi Israel gushmi ko na Beirut phugilo Lebanon ga khu Hezbollah galami ko na aige alo chuvena pe tha chikyu ena aige alo panongna alagi mla phelvekyu tipo lo bom fesivetse ipi ena tlena agushinanu khichekyu a khamilagi bom fesivetse ipi tlena Lebanon ga khu Hezbollah galami ko na Israel ga khu gushmi ko yegi klu teng khami Israel ga khu guthula no Lebanon ga khula iloni pi kapsa kyu khami ge la khawe se ipi Israel gushmi ko na Beirut phugilo bom vesuvese kyu tipolo municipality infrastructure khami ge shipsa vesano tileno timitso ge vekbitivai ipi rilekhi chritni anigni tsalolo news 18 Sutsa Kithe no pikyuno Iran ga khu revolutionary guards corps gushmi ko dola ato sha kyu Hussein Salamino Israel gushmi ko velo pikyuno Salanomo Israel ga kuno New Iran ga kulo bombe suvets ke pusha ye New Iran ga kuno Israel ga ku sho igona amkhu kiji lakhi luke pushina ni ipi Nongo Israel ga kuno Muslim ga ku lakhi mo attack shiveno timi tomo pitiveni pi akpusha kyu hipo ye kilemu shimlai ipi Eno United States ga kuno missile defense system gushina nu no Israel ga ku tsveke ko tipako show puku bekelo ipi Gilekhi chigsni anigni tsalolo the Hawk Sutsa Kithe no pikyuno United States ga ku Air Force gushmi kono ashigni tsalolo kono ga ku gushikyu B2 bombers ipikyu kami peithana Yemen ga ku la Houthi galam yokono agushinanu khechekyu alakhilo bombesvetse ipi eno tlena Houthi galam yokovu agushinanu ktomoge bomna shipsavetse ipi United States ga ku Pentagon yepekano pikyuno New United States ga ku Air Force gushmi kono agushikyu peithana Yemen ga ku Houthi galam yokovu agushinanu khechekyu a tipola bombesvetse kyu tipo ye Red Sea zagala New United States ga ku shuka kongo Israel ga ku shuka ena aga ku khamivu ashuka lo Houthi galam yokono alhoku tu bom vesvetse chekyu gongno New United States ga ku na amkulu kyulo no bom vesvetse kyu ke ipi Etagi asagi tieno pikyuno agushilo Palestine Hamas galam yako kupu kyulo no Red Sea zagala Israel ga ku shuka kongo United States ga ku shuka eno United States ga ku Israel ga ku ksapa ga ku kovu ashuka hula hila ucheke kosho alhoku tu Houthi galam yako no bom vepku vetse chekyu gongno United States ga ku na Houthi galam yako kumse piti khave no panong ushinanu tomoge shipsa khave ni pi agpu shani ipi Red Sea zagili ki kumopu Middle East yegala azagi kamila ashuka kamisho Yemen ga ku Houthi galam hi pakono alhoku tu bom vepku vetse cheni ipi Gilekhi chigaso ashigani tsalolo Reuters Sutsa Kithe no pikyuno Katanikini no mukubidimpe hipolo United States ga ku presidential election kikishe shinisha kyu hipolo
Donald Trump na candidate laki sha kyu hipolom Donald Trump na election campaign sha kyu hipolom pei thake pugong no Ayeghiqha la timi kumzu dola aki new sha kyu Elon Musk na $75 million Donald Trump survey ipi Glekhi Chresni anigni chalolo Al Jazeera sasa Kithe no pikiuno Israel ga khu gushmi qona anigni chalolo UNRWA United Nations Relief and Works Agency mqona Palestine mi itimi qogong no aki phiki lakhim la phel kyu lakhilo bom vesivesi kyu lo timi chigtoku akhu ka hawai ipi Itari ado kami thiu Israel ga khu gushmi qona Lebanon ga khu klolo Beka Valley ipikiu alon Lebanon ga khu mi gna cheke ko villa azat sikiu no Ningo Israel ga khu gushmi qona Beka Valley hipolo Allah akum toshi Hezbollah alami ko sas agushnya ke tigongno nong kumtsna aphakna hipo khwena aktawla nong khu su shopen ki wongno o khavelo ipi azaswai Glekhi chigtsni anigni chalolo Jagran Josh Sasagi Teno Pikiuno India ga khu Maharashtra state capital Mumbai phuglo famous studios ipikiu alon Glekhi chigso Ashigani chalolo Femina Miss India 2024 contest kikishelo Nikita Porwal no toklu shivai ipi eno lina Femina Miss India 2024 title itulvai ipi liye India ga khu Madhya Pradesh states lo Ujjain phugimi laki ke ipi liye Indian entertainment industry lo sakpheu laki ke ipi Femina Miss India 2024 contest kikishe tipu lo ilokyu totimi tipako ye akikihila shige ipi eno panong ye India ga khu states mukutokulana irike koke ipi Femina Miss India 2024 contest kikishe tipulo toklu shilvekyu Nikita Porwal ye Maharaja Sayajirao University eno Carmel Convent Senior Secondary School kipikilo kaku pikwekemi lakike ipi Glekhi chuswo ashigani chalolo Breezy Scroll sasagi teno pikiuno United States ga khu California State Half Moon Bay phuglo ahengu akim shiu kikishe 51st World Championship Pumpkin Way of Kikishela ahengu lakhi KG Khetani lakhi akhena mukusha kiuno Khetani kini na mukubdim pe hipolo toklu shivai ipi ena akishe tipola toklu shikiu ahengu tipo ye horticulture lo shikau lakhi shakyu Travis Ginger Vuke ipi Glekhi chigso anigni sololo Asian News International Sasagi Teno Pikiuno India ga khu West Bengal states Murshidabad district la Glekhi chipungu agizani sololono Bamadabad border outpost la India ga khu Border Security Force BSF wushmi kono Bangladesh ga khumi Aadhaar card kuchou kumo kyu fake Aadhaar card khami pe thana India ga khula iloge kyu timi bidi galwai ipi Tilena Border Security Forces wushmi BSF kono Bangladesh ga khumi KP pulupsa kyu lono timi pungu ge galwai ipi Glekhi chusgo ashigani chalolo the Eurasian Times sasagi teno pikiuno Russia ga khu ushinano akumto lakhi S-70 Hunter stealth drone ipikiu ye Ukraine ga khu ushmi kono kungu chekilana vekumba vetse ipi etage Glekhi pungu chalolo ge Ukraine ga khu frontline lo Russia ga khu unmanned aerial vehicle ushi nanu lakhi yau chekilana Russia ga khu ushmi kono mthana panangvu unmanned aerial vehicle yau chekiu tipo ye Kungu chekilona vekamba vekiu gongno United Kingdom Ministry of Defense mkono Russia ga khu junkhwe ipi ena panong pipsawai ipi Glekhi chrisni anigni chalolo first post sasagi teno pikiuno anigni chalolo Israel ga khu ushimi kono Syria ga khu azgi phigla aphugi lakhi latakya ipikiulo bom vesvese ipi ena apha ga khu President Bashar al-Assad nang ngoche kiu phugi lakhi ke ipi Tilena Syria ga khu civil mi timi kini akhu ka hawai ipi ena aki khamingo akhoto nemga khamike bomna shipsa vetse ipi ena tie Syrian State News Agencies SANA sasagi tena shupewai ipi Glekhi chigso ashigani chololo News 18 sasagi teno pikiuno South Korea ga khu sas agushin kyu gongno North Korea ga khu lotemi timi million lakhi shona Pana ga khu North Korea ga khu ushmi shinipi akupu shivai ipi ena panong ga khu North Korea ushmi shinipi akupu shakyu lotemi timi million lakhi sho tipako dola kipimi ktomo ge ani ipi panong na South Korea ga khu sas agushnipi akupu shakyu tipo ye
akim the gushi momu secret war lucky ke ipi kamse atage asa ki tino pikiuno South Korea ngo North Korea ga khu kama dola akoto shi pula che kyu alagi khami ke North Korea ga khu na bomna ship sa khawai ipi ena aga khu hikama dola agushi ipege ke putani ipi itagi news 18 sasa ki tino pikiuno North Korea ga khu capital Pyongyang ga khu na South Korea ga khu Thai ga kyulo no panong na akhini tomo go vena South Korea ga khu yeglo balloon tomo lana akhini peve chani ipi Ishusaki te hipado nong kam chishkim thi